салом бинандагони азиз, барномаи солим бимонедро пешниҳоди шумо менамоем ва ин барнома моро ҳамроҳӣ мекунанд табиб эндокринолог Ҳамза Ҳасанов ва Рухшона Назарова. бояд гӯям ки ин барнома атрофи яке аз элементҳое ки барои организми инсон хеле муфид аст, яъне ёд суҳбат хоҳем дошт ва умедворам ки идомаи барнома бароятон ҷолиб хоҳад буд. пас барномаро оғоз мекунем. ёд як унсури кимиёвӣ буда рақами атомияш 53 аст. дар ҳолати табиӣ он дар шакли булурӣ бо ранги сиёҳу бунафшранг вомехӯрад ки бӯи хоси худро дорад. дар тиб маҳлули спиртии онро истифода мебаранд. аз сабаби оне ки ёд барои организми инсон манфиатбахш аст, баъзеҳо қатраҳои ёдро бо об омехта карда истеъмол мекунанд ё ин ки рӯи бадан ёдро ба мисли панҷара тасвир мекунанд ва гумон ба он доранд ки бо чунин усул аз норасогии ёд ва якчанд бемории дигар раҳо меёбанд. вале оё ин амал барои саломатии инсон хатарро ба миён намеорад? дар идомаи барнома бо ин ва дигар суолҳои доштаи худ посух хоҳем гирифт. бовар дорам ки бисёриҳо аллакай дар мавриди ёд медонанд ва ёдро мешиносанд ва то андозае ҳам маълумот доранд ва тавре аз замони мактабхонӣ ба ҳамаи мо маълум аст, ёд яке аз элементҳои системаи даврӣ ба ҳисоб меравад ва мехоҳам пурсон бошам ки худи ёд чист ва аҳамияту муҳимияти ин элемент дар организми инсон чӣ гуна буда метавонад. ёд ин яке аз микроэлементҳои химиявии ҳаётан муҳими организм ба шумор меравад. вазифаи асосии ёд ин таҷзияи гармонҳои ғадуди сипаршакл мебошад ки ин гармонҳо дар тамоми мубодилаи моддаи дар организм ба вуҷуд меомада иштирок менамоянд. норасогии ёд яке аз проблемаҳои мушкили дар организм ба вуҷуд меояд ки аз ҳисоби норасогии ёд инкишофи асаб, инкишофи сабзиши устухонҳо суст мешавад ва ҳатто дар овони кӯдакӣ норасогии ёд ба оварда мерасад ба ноқисулақлӣ, яъне креатинизм дар забони тиб мегӯянд. аз ҳисоби норасогии ёд вазни ёд дар баъзе ҳолатҳо ба гунгии фалаҷи ҷузъӣ оварда мерасонад ва як чизро ногуфта намонад ки норасогии ёд дар давраи ҳомиладорӣ ба бачапартоӣ, мурда таваллудкунӣ ё тавлиди тифли ноқисулақл оварда мерасонад. ва ҳангоме ки дар модар норасогии ёд, яъне ки дар модари ҳомиладор, дар зани ҳомиладор норасогии ёд аст, ин албатта таъсири манфӣ мерасонад ба кӯдаки таваллудкарда таъсири манфӣ мерасонад. як чизро қайд кардан мавриди зикр аст ки норасогии ёд дар 3 моҳи аввали ҷанин дар батни модар ва 3 соли аввали ҳаёти кӯдак нақши муҳим мебозад, чунки дар ин давра инкишофи мағзҳои ҳуҷайраҳои асаб аз ҳисоби ёд вобастагии калон дорад. яъне ки агар ки норасогии ёд дар ин давра мушоҳида карда шавад, нишонаҳои вайроншавии мутобиқати ҳаракат дар ҳамун наврас, дар ҳамун кӯдак дида мешавад. вайроншавии нутқ, пасшавии шунавоӣ, пасшавии биноиш ва ҳатто пасшавии шуъур мушоҳида карда мешавад. ҳангоми норасогии ёд дар организм мо чӣ гуна метавонем ки онро барои худ қабул кунем ё оё ҳастанд усулҳое ки масалан ҳамагон ҳангоми кам будани ёд дар организми худ онҳоро ба кор гиранд? бале, ин шахсоне ки дар гурӯҳи хатар дохил мешаванд бояд ки ҳатман аз ёд истифода баранд. ба ин гурӯҳи хатар дохил мешаванд занҳои ҳомила, кӯдакони навзод, наврасон, занҳои ширдиҳанда ва баъзе минтақаи эндемӣ. минтақаи эндемӣ гуфта он минтақае меноманд ки ҷоғар дар 5% дар кӯдакон ва 30% дар калонсолон мушоҳида карда мешавад. аз ин лиҳоз як барномае пешбинӣ карда шуда дар соли 97 то 2001 ва 2005-2010 стратегияи пешгирӣ барои бемориҳои камёдӣ ба мо намакҳои ёд карда шуда ба мо тавсия дода шуданд. аз ин лиҳоз бояд мо аз намакҳои ёд карда шуда истифода барем, чунки мо дар минтақаи эндемикӣ қарор дорем. аз сабаби оне ки мо дар минтақаи камёдӣ ҷойгир шудагием ва мо бештар дар узуқаворӣ ёдро тавсия медиҳем ва инчунин намакҳои ёднок, чихеле ки ба мо маълум аст, намакҳо дар Тоҷикистон ҳама ёднок кардагӣ шудагианд ва бинобар ин агар шахсе ки як халтача намаки ёднокро ки хеле арзон аст ва мо ҳамарӯза инро истифода мебарем чӣ дар хӯрок, чӣ дар хӯришҳо, агар аз ҳамин халтача дар як оила 4-5 нафар зиндагӣ кунанд, аз як моҳ истифода баранд, пас мо яъне ки 4-5 нафарро аз ҳамин беморӣ пешгирӣ мекунем. мо барои чи дар намакҳо ҳама ёднок карда шудааст ки барои он ки мо ин хӯроки ҳаррӯзаи мо ба ҳисоб меравад, яъне мо ҳаррӯза намаки ёднокро истифода мебарем ва барои пешгирии бемориҳои ёд ба мо ёрдам мекунад. саломат бошед. ва намон миқдор ё меъёри ёд дар организм чӣ қадар бошад? инсон дар тамоми ҳаёташ аз 3 то 5 грамм ёд истеъмол мекунад.
یعنی در یک شبانه روز باید که اگر که ما در نورسان گیریم در کودکانی که از تولد تا 6 ساله باید در یک شبانه روز 90 میکروکیلوگرم یود استعمال نمایند و کودکانی از 6 ساله تا 12 ساله 120 میکروکیلوگرم در یک روز باید یود استعمال نمایند و کودکانی از 12 ساله بالا و کلانسالان باید در یک شبانه روز 150 میکروکیلوگرم استفاده نمایند و در زنان حامله باشد و شیردهنده در یک روز 200 میکروکیلوگرم باید یود استعمال نمایند. یعنی که وابسته به سن و سال باید که همون معیار استعمال یود دوامی روز رعایت کرده شود. مقدار شبانه روزی یود از 50 تا 200 میکروگرم رو تشکیل می‌دهد. از آن خاطر من سوال استفاده یود رو به شما کردم که مثلا دیده می شود که بعضی ها خودسرانه از پیش خود یا با توصیه یگان نفره چون این یودهایی که در داروخانه ها یا اینکه در بیمارخانه ها استفاده می شود از اینها استفاده میبرند طوری که در نوار میبینیم به شکل پنجره یا اینکه خچه یود رو گرفته روی دست ها بعضا روی گردن و روی بدن خود تصویر میکنند یا اینکه دیده می شود که یود رو با شیر و یا آب آمیخته کرده استفاده میکنند. میگفتید که آیا استفاده چنین اصول ها مثلا برای ارگانیسم انسان خطر ندارد؟ چطوری که در بالا قید کردیم انسان در تمام عمرش از 3 تا 5 گرم یود استعمال می نماید. یعنی که شما نگاه کنید که از 3 تا 5 گرم در یک اگر ما به حساب میونگیریم یک قاشقچه می شود و این خطر این عامل هایی که اون میکنن در دستو خط میکشن و در شیر یود آمیخته میکنن و در آب یود آمیخته میکنن این باعثی به عمل آمدن جوهر زهرگین آورده میرساند یعنی که این خطر دارد و از تمام شهروندان احتراماً خواهش کرده می شود که به این خیل کارهای خودسرانه راه ندهند که این به سلامتی خود آنها ضرر جدی دارد. وقتی که ما خدشه میکشیم در زیر گردن این آورده میرساند به بیماری هپاتیتیس که این مقدار یود در ارگانیسم کم می شود و هنگامی که قطره استفاده میبریم در محلول شیر یا آب باشد این مقدار زیادی یود خارج می شود در ارگانیسم و این آورده میرساند به بیماری هپاتیتیس یعنی که جوهر زهرگین. در جوهر زهرگین وقتی که مقدار یود زیاد حاصل می شود و این بیماری پیدا می شود و این عمل ها تماما نادرست است و ما به بیماران توصیه می دهیم که از روی توصیه طبیب اندوکرینولوژ همون بایه اساسی یود رو استعمال نمایند. یعنی که کم از زیاد بودن یود نیز در ارگانیسم می تواند به نااستواری هورمون های غدودی سپرشکل آورده رساند. هورمون های غدودی سپرشکل در این هنگام می توانند زیاد خارج کنند یعنی جوهر زهرآلودی پیدا شود. سلامت باشید. بعداً سر این موضوع هم صحبت میکنیم. من هم در تقویت گفته های متخصصان همین را علاوه کردنی هستم که آنهایی که ما رو عینی حال تماشا میکنند بینندگان عزیز هیچگاه از چنین اصول ها به کار نگیرید زیرا که برای سالمی شما خطر دارد. بالا اوید استفاده و استعمال یود سخن کردیم و گفتید که مثلا در محصولات ها مقدار یود دیده می شود و من اینجا می خواهم اطراف محصولات های بی ضرر که در ترکیبشون یود موجود است صحبت کنیم که 10 نامگو را تشکیل می کنند. یکی از پرابلم های گلوبالی که در یود موجود بود و این رو حکومت مملکت برطرف کردن اینکه یود کردنی نمک ها این همه روزا میتونیم که از اینو استفاده بریم و دوم این میوه های تر تازه این با مانند خرما که در ترکیبشون 4 از 10 میکروکیلوگرم یود موجود است. در عضو قواری باشد بیشتر یود دیده می شود در کارتوشک، پیاز، سبزی، انگور، خرما، زردآلو، شیر و این محصولات هایی هست که ما هر روزه همین محصولات ها رو استفاده میبریم. به مقداری کم هم باشد استفاده کنیم اگر از هر کدام آنها مثلا هست در خوراکی که هر روزه ما استفاده میبریم این مقداری کم یود رو میگیریم در ارگانیسم. در ترکیب سبزیجات ها نیز مقدار یود موجود است؟ بله در ترکیب سبزیجات ها نیز مقدار موجود است. به مقداری گشنیج، شیبیت، خب ردیسکا در ترکیب اینها یود موجود است. مثلا اگر کم هم باشد ولی موجود است. اگر اطراف خرما گپ زنیم که همگان تا اندازه معلومات دارند که در ترکیب خرما یود موجود است. باید گویم که خرما نیز چند نوع می شود. اطراف انا همین صحبت کنیم. اگر در ترکیب خرما چقدر ما ذکر کردیم در 1 گرم 14 از 10 میکروکیلوگرم یود موجود است و این با تمام ساکنان جمهوری ما دسترس است. میتونن که همه روزه از این خرما ها استفاده برند
اینکه در تا 24 میکروکیلوگرم در یک روز خرما اگر که ما قیاس کنیم در یک روز تا 2 دانه خرما میتونن که استفاده برند. مثلا بعضی خرماهای هستند که طعمشون تند است. در تمام نمود خرماها یود موجود است. در میان مردم هم چنین عقیده هست که مثلا تنها در همین نمود خرما مقدار زیادی یود موجود است. از این لحاظ زیادتر مثلا هنگام نورسایی یود در ارگانیسم آنها یا اینکه هنگامی که آنها با آنها توصیه میدهند حتما از چنین خرماها استفاده میکنند. در یک روز تا 2 دانه خرما خوردن یگام ضرری ندارد و در ترکیب همه خرماها یود موجود است. مقداری کم هم باشد ولی موجود است. حتما یک شخص وقتی خرما استعمال میکند 1 و یا 2 دانه استعمال نمیکند، 4 و یا 5 یا زیاده از آن را استعمال میکند. در خرما مقداری همین یود کم هست، این به یگان ضرر ندارد. یکی در دیگر سبزیجات ها میوه‌جات هم باشد و مقداری کم از سببی که در ارگانیسم وارد می شود ضرر ندارد. مثال می توانیم که اگر در یک روز از 15 تا 18 خرما آدم استعمال کند این مقداری 1 میکروگرم یود را تشکیل میدهد. هیچ وقت ما همین مقدار استعمال کردن نمیتوانیم و بنابراین 2 دانه کفایه است. امروز همه توجه ها سر آن روانه می شود که نمک هایی که در جمهوری ما استحصال میکنند یود ناکرده شده باشد. یعنی این یگانه واسطه است که میتواند انسان یود رو از آن برای ارگانیسم خود قبول کند و من جای شنیده بودم که در ترکیب نمک مقداری کمی یود موجود است و این گوییم به انمون محصولات هایی که در ترکیبشون یود زیاده است داخل نمی شود. بله شما درست قید کردید. این یک برنامه ملی پیش بینی کرده شده بود سال 97 سال 2001 و سال 2005-2010 استراتژی پیشگیری بیماری کمیابی در بین اهالی جمهوری تاجیکستان. از آن لحاظ پیش بینی کرده باشید که ما در بالا ذکر کردیم تاجیکستان که از منطقه اندگی به شما می رود و در 1 تن نمک 5 گرم یود یعنی که آمیخته کرده می شود. مقداری کم برای آن مقداری کم آمیخته کرده می شود که ما همه روزه از نمک یعنی که در 3 وقت خوراک ما استعمال میکنیم در 3 وقت ما از این نمک استفاده میبریم. مثلا چی در نهاری باشد چی در نصف روزه چی در خوراک بیگاه باشد ما از نمک همیشه استفاده میبریم. از این نیاز مقداری کم آمیخته کرده شده است. یعنی که مقداری کمی نمک باید که به خوراک اضافه کرده شود که هم تواند که در استواری یود باشد و نماند که به دیگر عضوها دیگر ضرر رساند. چون که این نمک اکنون خیلی عمومی قبول کرده شده است که نمک برای از همه چیزی ارزان ترین نمک می باشد و این برای همه دسترس نیست. برای همه دسترس کولای است و هر روزه ما رو استفاده میبریم و این برای پیشگیری کمیابی خیلی مفید است. بینندگان گرامی برنامه سالم بمانید است پیشنهاد شما و بعد از فرصت کوتاه باز هم برنامه را ادامه میدهیم. بالا هم اشاره کردیم هنگامی صحبت اطراف یود که نورسایی یود در ارگانیسم میتواند سبب پیداشوی جاغر شود و میخواستم که ادامه صحبت را در همین اطراف بیماری جاغر گفته باشیم و میگفتید که جاغر چیست و چگونه آن پیدا میشود. جاغر این بیماری پاتولوژی اندوکرین بوده در نتیجه ویران شدن هورمون های غدودی سپرشکل و نورسایی یود به وجود می آید. یک چند نمود جاغر وجود دارد. جاغر ایوتیرویدی یعنی که در این حالت هورمون های غدودی سپرشکل ویران نمی شود، کار آنها متعادل می باشد و جاغر هیپرتیریوز این که زهرآلودی در این نمود جاغر هورمون های غدودی سپرشکل از معیار زیاد خارج می شوند و دیگر نمود جاغر باشد جاغر هیپاتیریوز در این حالت هورمون های غدودی سپرشکل کم میشن یعنی که همین هورمون ها سست خارج میکنن یا که در ارگانیسم کم وارد میشود. باید قید کرد که یک چند عامل های هستند که باعث گرفتاری بیماری جاغر میگردند. یکی از اینها که نظریه که مثبت است این نظریه منطقه اندمیکی ما گفته گذاشتیم و دیگر این بیماری های سیستم مرکزی عصب یعنی که هیجان های دور و دراز و عصبانیتی زیاد آورده میرسند به ویرانشوی مبادله ما در ارگانیسم که این آورده میرساند به جاغر دوم درجه و دیگر بیماری های سیستم مرکزی هاضمه گاستریت
гастродуоденит, энтероколитҳо ки ё ба вайроншавии ҷабиши моддаҳо дар организм мешаванд ки яке норасогӣ ва ё ҷабида намешавад ё дигар элементҳои химиё ҷабида намешавад ки ин ҳам оварда мерасонад ба бемориҳои ҷоғар. Ва дигаре ин истифода бурдани машруботҳои спиртӣ ки ин ҳам яке аз ба вуҷуд омадани бемориҳои ҷоғар мебошад. Ва дигар ин истифода бурдани дуру дароз маводҳои стурмогенӣ. ва дигар ин осебпазирии ғадуди сипаршакл аз ҳисоби ҷарроҳие ки дар назди атрофи гардан гузаронда мешавад ба монанди фурункулёз, карбонкулёз ки вай яке хатогии ҷарроҳӣ шуда ба ҷоғар зарар расонда метавонад ки осебпазирии ҷоғар яъне ки травматизатсияи ғадуди сипаршакл ба вуҷуд ояду ва бемории ҷоғар дар натиҷа ба вуҷуд ояд. ва дигар ин саратони ғадуди сипаршакл ва ё аденомаи ғадуди сипаршакл ки инҳо оварда мешаванд ба бемории ҷоғар. яъне ки танҳо норасогӣ ёд наметавонад ки масалан боиси пайдошавии бемории ҷоғар гардад ва дар ин дигар омилҳо ҳам низ метавонанд ки ба ин оварда расонанд. бале саломат бошед. худи ҳамин беморӣ бевосита дар ҳамун ғадуди сипаршакл ба вуҷуд меояд. дар ин атроф суҳбат кунем ки масалан маълум аст ки ҳангоми хориҷ накардани ёд беморӣ пайдо мегардад. бале чӣ тавре ки маълума қайд кардан яъне ки дар натиҷаи дуру дароз норасогии ёд дар организм ки боиси вайроншавии мубодилаи моддаҳо дар ғадуди сипаршакл ки боиси пастшавӣ ё камҳосилшавии гормонҳои тироидӣ ҷоғар ба вуҷуд меояд. яъне ки ҷоғар дар навбати худ ба се гурӯҳи асосӣ ҷудо мешавад. ҷоғари эвтироидӣ яъне ки вазифавӣ новобаста аз ҳаҷм ва дуюм дигар ҷоғари гипотироидӣ яъне ки дар натиҷаи яъне ки кам ҳосил кардани гормонҳои ғадуди сипаршакл гормонҳои тироидӣ яъне ки ёд кам ҳосилшавии ёд ва дигар ҷоғари гипертироидӣ яъне ки зиёд ҳосил кардани функсияи ғадуди сипаршакл ки беморӣ метавонад ки ба монанди ҷоғари заҳрогин ва дигар оварда расонад ки имрӯзҳо хеле кам ба назар мерасад ҷоғари заҳрогин дар давраи мушоҳида давраи назорат хеле кам ба назар мерасад. аломату нишонаҳои бемории ҷоғар кадомҳоянд? масалан худи шахс метавонад ки мустақилона муайян созад ки ӯ ба ҷоғар гирифтор аст? нишонаҳои аввалини ин беморӣ нафастангӣ ҳис мекунад бемор, бехобӣ, асабонӣ бисёр ва инчунин дар мавзеи гардан фишороварӣ ва чизи лундашакл ҳис мекунад бемор ва инчунин дар кӯдакон қимонӣ, афзоиши ҷисмонӣ ва қобилияти фикронӣ сус мегардад ва дар занони ҳомила низ ин бештар дар 3 моҳаи аввал ҳамин нафастангӣ, асабонӣ ба чашм мерасад. аз ҳуш рафтан нишонаи ин беморӣ буда метавонад? масалан баъзеҳо бар он назаранд ки гирифтори ҷоғар ҳастанд ва онҳо сари ҳар чанд фурсат аз ҳуш мераванд ё ин ки замоне ки ҳаяҷонашон зиёд аст метавонанд ки беҳуш шаванд. асосан рабт дорад ба астеноневротический синдром мегӯянд ин ки ба ин рабт дорад ин шикоятҳо. дар ҷоғар инсон беҳуш шудан кам ба назар месояд ки беҳуш шавад ва ин беҳушшавӣ аз ҳисоби системаи марказии асаб аст яъне ки ҳаяҷони зиёд ё ягон фишор ё ягон тарс ки одам беҳуш мешавад. тавре гуфтам масалан чӣ гуна шахс метавонад ки мустақилона муайян кунад ки ба ҷоғар гирифтор аст ва аломату нишонаҳоро низ қайд кардед. тавре дар асл мебинем инҷо масалан анамун лундашавӣ дар гардан мушоҳида мешавад. ин чӣ гуна ҷоғар аст? ҷоғар яъне ки ба таснифоти Николаев 3 намуд мешавад. якум сифр яъне ки ҷоғар дида намешавад ва дуюм ин ҷоғар ламс карда мешавад аммо ба чашм ноаён аст ва дуюм бошад ҷоғар ламс карда мешавад дида мешавад ва ин ки дар монитор чӣ қадр ки мо дида истодаем ин ҷоғари диффузӣ аст яъне ки калоншавии ҳаҷмӣ ва бо пайдошавии гирехҳо. яъне ки ин ҷоғаре ҳаст ки шахс метавонад ки худ мустақилона ҷоғаре ҳаст ки шахс худ мустақилона ва дигар наздикон метавонанд ки онро муайян намоянд ки дар ӯ ҷоғар аст яъне ки ҳам ламс карда мешавад ва ҳам дида мешавад. бо ҳаст ҷоғаре ки гуфтед ҷоғаре ҳаст ки ламс карда мешавад аммо ба чашм ноаён аст ва онро танҳо духтур метавонад бо тариқи ламскунӣ ё тариқи ултрасадо муайян карда мешавад ки тариқи ултрасадо 18 мм дар занҳо ва 25 мм дар мардҳо ин дар меъёр аст. аз ин зиёд шавад ин ки дар ҳангоми ламс кардан дар зери дастон мушоҳида карда мешавад. аслан ду усули табобат аст. якум усули табобат ин доругӣ аст ва дуюм ин усули табобати ҷарроҳӣ аст.
усули табобати доругӣ яъне ки сари вақт истифода бурдани маводҳо доруҳое ки асосан вояи физиологияшон ёдиди калий дорад ва ин танҳо бо назорати табиби эндокринолог таҳти назорати ламскунӣ ва ултрасадо ба ҳам бемор тавсия дода мешавад. Масалан ки ба ӯ бемор чанд қадар ёд лозим аст аз тарафи табиб тавсия дода мешавад ва дар сурати самара надодани табобат ва ё дар ҳолати ҷоғари заҳрогин будан ба нишондод ба ҷарроҳӣ дода мешавад. Яъне ҳамаи намуди ҷоғарҳо барои ҷарроҳӣ нишондод дода намешавад, чунки ҷоғари эндемикӣ ин ҷоғаре мебошад ки бо бартараф кардани норасоигии ёд ин ҷоғар бартараф мешавад. Мо миқдори ёди лозимаро ба бемор таъин намоем, ҳамун ҷоғари эндемикӣ бартараф мешавад ва ҳоҷат ба нишондод ба ҷарроҳӣ нест ва нишондод ба ҷарроҳӣ ҳамон ҷоғаре аст ки ҷоғари заҳрогин бошад ва ё дар натиҷаи дуру дарози табобат аз 3 то 6 моҳ самара надодан мо ба ҷарроҳӣ нишондод медиҳем. яъне мо метавонем ки бо истифодаи ҳамон маҳсулотҳои дорои ёд низ аз бемории ҷоғар пешгирӣ кунем. Аслан агар мо ихе гирем мо аз ҳаво 2%, аз об 15% мо ёдро истеъмол мекунем ҳамарӯза ва боқӣ мондаи онро мо тариқи он ғизо он маҳсулотое ки ҳаста мо истеъмол менамоем. оё бемории ҷоғар хонаводагӣ ё ба истилоҳ ирсӣ буда метавонад, масалан аз модар ба духтар, аз волидайн ба фарзанд гузашта метавонад? ҷоғар дар ҳолате ки беморӣ гирешакл мешавад ё ки диффузии заҳрогинӣ мегӯем, ин дар ин ҳолат метавонад ки ирсия дар духтар ё ки дар писар пайдо шавад. ҷоғар метавонад чи дар байни занон ва чи дар байни мардон вохӯрад ва ин аз сину сол вобастагӣ надорад. аз ҳисоби тадқиқотҳои гузарондашуда дар миёни занҳо бештар аст назар ба мардҳо. ин аз кадом хотир бошад, аз кадом сабаб бошад ки дар занҳо зиёдтар дида мешавад? занҳо камтар агар ки гирем аз ҳисоби ҳаяҷонӣ бисёртар ҳастанд, аз ҳисоби асабонӣ ва аз ҳисоби ки ба онҳо як физиология ки дар онҳо мешавад ки ҳомиладоршавӣ ва таваллудкунӣ, аз ин ҳисоб дар занҳо камтарак зиёдтар нисбатан зиёдтар дида мешавад. гирифторшавӣ ба бемории ҷоғар нисбатан зиёд стресс мешавад. дар занҳо бештар дида мешавад. ва тавре гуфтед ки масалан яке аз омилҳое ки бевосита метавонад таъсир расонад ба пайдошавии ҷоғар дар баробари норасогии ёд анамун ҳаяҷон ва стрессҳои доимию ҳаяҷонҳои доимӣ асабонатӣ зиёд метавонад ки ин ҳам боиси дуюмдараҷа гирифторшавии бемории ҷоғар гардад. кадом намуди анамин беморӣ хатарнок аст? тавре гуфтед ҷоғари заҳрогин, назар ба намудҳое ки гуфтед, кадомаш зиёдтар хатар ба миён меорад? агар аз лиҳози тиб гирем ин ҳардуашам боиси хатар аст, ҳам дар натиҷаи кам ҳосил кардани гормонҳои ғадуди сипаршакл ва ҳам дар натиҷаи зиёд ҳосил кардани гормонҳои ғадуди сипаршакл. дар натиҷаи кам ҳосил кардан бемор ба гирифтори бемории яке аз бемориҳо гепатириоз мешавад ки дар он ба бемор варамшавӣ, гирифтани овоз ва заифии асаб, пасшавии қобилияти фикрронии ҷисмонӣ мушоҳида карда мешавад ва дар беморие ки зиёд ҳосил карда мешавад гормони ғадуди сипаршакл ки тиреотоксикоза ки ҷоғари заҳрогин мегӯянд, дар ин беморӣ бошад ки асабонияти зиёд, ларзиши дастон, тез кор кардани дил ва баромадани чашм аз косахонаи сар мушоҳида карда мешавад ки ин ҳам ва он ҳам дар шахс зарари ҷиддӣ дорад. тавре дар расм мебинем шахси солим ва шахсе ки аллакай гирифтори бемории ҷоғар аст ва нишон дода шудааст. дар натиҷаи баландшавии фишори косахонаи фишори дохили чашмӣ дар натиҷаи чашмон калон мешавад, аз косахонаи сар фишор меомад ба берун мебарад ва ин вобаста аст ба ҷоғари ҳамун ҷоғари заҳрогин ки яке аз нишонаҳояш ва дигар нишонааш ки дар бемор дида мешавад, ин тез дилзанӣ мебошад ва асабоният мебошад, ларзиши дастон дар бемор мушоҳида карда мешавад. ин ба он назар аст ки фишори дохили чашмӣ зиёд шуда ва онро аз чашм аз косахонаи сар берун мекунад. яъне ин намуд ин акс ба ҷоғари заҳрогин мувасса аст. бале. тамошобинони азиз, фурсати бахши тавсия аст ва баъд аз як лаҳзаи кӯтоҳ бахшро пешниҳоди шумо месозем. дар ин бахш мутахассисони моро мебояд ки маслиҳатҳои муфиду судманд вобаста ба мавзӯи барнома пешниҳоди бинанда намоянд. марҳамат. хеле ки дар боло зикр кардем, ҳамарӯза аз намаки ёднок ва меваҷотҳои тару тозае ки дар таркибашон ёд доранд ва озуқавариҳое ки ёднок мебошанд, аз он истифода барем ва инчунин ба ҳангоми нишонаҳои беморӣ пайдо шудан сари вақт ба духтури эндокринолог
эндокринолог муроҷиат кунанд беморон. аз муоинаи мутахассисон гузаранд ва дар сурати пайдо шудани аломатҳои ҷовгар ки мо дар боло қайд кардем ҳатман ба табиби эндокринолог муроҷиат кунанд ва сари вақт пешгирии ин беморӣ намоянд. ва чӣ тавре ки суқурот бузург қайд карданд, саломатӣ ин ҳама чиз нест ва ҳама чиз бесаломатӣ ин ҳеҷ чиз аст ва аз ин лиҳоз саломатии худро аз даст надиҳанд. ташаккури зиёд. агар дар мавриди ин ва ё он беморӣ суолу пурсише доред, метавонед ба унвони барномаи Солим бимонед пешниҳод созед ва дар барномаҳои мо посухҳои худро ҳатман ки хоҳед гирифт. бинандагони гиромӣ, то ин лаҳза барномаи Солим бимонед буд пешниҳоди шумо. умедворам ҳамеша сиҳатманду солим бошед. хайр.